ya lenge tashtile kunkam sang ta thiring ye dinma ya zambulingi nezu ta kecha dinde chikchi kola ya chi shuwe na samsra ta chidan zambuling ta nezu mangbu shuji yungko orde ta chamlo le ya chik dole dawche ti kola shede na ngazu thuzu gi da yo marwa ta dinde indi zambala nge ta thande gi dunta di nanglo la ta chungbe gi ta zambuling nezu ta keche shu ji khar chung re shuwe na ta nezu keche shu di ani khare lana Israel da ani Iran ni gi ta ma di nezu ta keche shu do chayo re shuwe yi Israel da Iran ni ma di ta ngazu pheba ji be chane ro ani nezu ti kembe ngara zung ne ya thana chegoya khari ores dinde do ji samlo res tan shuge inarwa ta thangbo ngazu pheba ji be chane ngama da ngazu ngabju ngagu ngole ya ani pheba thingge mene zambuling chilol ya ta thuge yo marla tage yo mare ta thanda ya thingge da changma zom yorde nanga mangabju ngagu ngola chedang de dara chebe sodechi nangu nyamangabju ngagu ngol da thingge mene ta chilol ta thuge yo marwa ani nangu gi chapsi da nangu ra ta de sodechi ma de yo marwa ta thirisani ta thingge da changma zom yorde ine zambuling ni zuliya matabachi ngarazu nanglo kyanya chik chapsi kyanya dramatic bosodechi dindeji deon de sambala namgyu ta chik tawa thakbu da go thakbu yen thandwe thakdo dress chida ngarazu nanggu gi chapsi da zu gugu yigire de ine zambuling kyo yong ni zu dige de chik tewa ina ya ngarazu chik susu gi chikal chapsi da thapsu chi ala ya lecture lengoya kardo pendo yonggoya kardo dire mangbuchi ngazu gi da nyamyu do sa yongro chiza ngazu phebe chizo na chidam da tagi yo maris ta shugume de ini tezam gi thonang da an tezam gi karsu gore da digan la lengmyo so do che jora ta chik keja shene chik che di thinde gi thona ngazu chu lecture lengoya da ngarazu ngene ya nichu tindeji ke ngazula di moeri de pangweri kardo sas zo ngazu ji shengwe de kechimbu doji tongsurwa sizda di ngazu terese ngazu pebechi zo nalola ta youtube swenge da ji mangbuji yorde tinde kola ta ji di sheyen da dewaji chagi yorwa di kola kamyu sunge de sharamindu da manche di nga dinde chamdoi nga tholo sawa dindeji nyebai khombai sta tide ta deda nyam dole ya ta chik chojo gi tan dal lupti ching mangbu shu shu de ta du ya porwa ta ban che de tinde do kyang ja ne sa zang thu ba ja so do de ide do ten che ro an sang mo lo dil ya ko ko che al ha de bes ane di na ne nang gu gi ta chapsi gi chi yo ra ta dinde kyang ja chi la de bes de ta che za nge dinde thola zambuling ni zu da dewa ye thola ya sungge di shira nyunyu yinba yinza ngarangwe da tosi shetuna chikchina pentosi la chikchina chome gyosor charurwa ta khari ina maina ngara rewa sangsa do gyane tuben chunju sugre samni yedin ma shuguyo ta thangbo dire ta tering khare lana sanyimare sanyime gi chido ngede tanda geja de shegiyore ta sa Himalaya thiring une thane chena ani arida Iran seura khunyi parulia ta inji gitsilashuna nuclear ani deal ki agreement sigda ta nuclear deal ta arigi Iran gi thanda ani uranium bomb se sogi ore sigda ta di so ta sogu me se gi ta yikcha laya sai gaya da ani dinde gi thol da thiring une thane chena thiring gi nimu de la da di sai gaya da ti kejare da chiza ari gi kuchap sodoji delegation sigdo kuchap dinde ani Iran la thengma
ngas chi khunzu Iran gi kutsab da ari gi kutsab ni por thengmanga keje shere thengmanga keje she ne da na shi zambuling nanglo le ya ta kera chimbu yodebe ge da duje chönja sugu do mindo dinde gi takje jingi shimju jingi gi chokba jore chokba di gi mingli ya International Atomic Energy Agency sigdwa khunzu gi Iraq ser Iran la chinje shimju chene Iran gi uranium bomb se de sugu midu sene khunzu gi di shegdwa di indu sambala ta sugu mena chinje sugu me se gi da yigja gala sai jaye gi ta keja di khaza Donald Trump gi kutsab da khunzu paru keja di chumbare ta chune une thane chene sai di thiring jaye re de yimba ina ya khasing nima ni sum jungol ya ta di keja di ta une chane chen ta Iraq gi chamjo shaya da chama dengke sarwa ingi la Israel gi thobja goja Iraq ya ani khalawar da namdu 마기 남도 땅에 아니 bomb 육체 아니 이라기 막고요 딘데 피정 nga tuk지 세인서래 다나시 아니 딘데 bomb 수행기 다 체력 봐요라 깨라치야 딘데 미니스치 정바레스 시다 다나시 이라 나로 유베기다 bomb 수사기다 사자딘데 카시지라 군주기다 bomb 육체 아니 뇌교 수야다 대단냠돌이야 아니 미망다 페제 dunju yu de wajila thongbe keja da ji shegdu dana shi ta mi mangbol ya megyo chu yorwa seza da International Atomic Energy Agency gi shimju chene sugi meba da America da Iran ni parole khenja shaya di ten khechana ya thande Israel gi di paru changa jamne ane bomb yuche ane kanga tubo tugwa so the courage chevar ta di nge thwa di nge tangyo marda thwa di nge tangyo ma thwa di nupcho gi ta dinde chapsi gi ta shimjuba political analysis lagdwa ta dinde gi analysis mangbu chi gi thwa di tayong gudwa di ten khewa ha khu gi la tandu Israel sanga gemni Iraq gi ane uranium bomb sugi ores this so na ngazul Israel la nyenga chimbo da zambulin kyo yong la nyenga chimbo res ne kyo changa jam di borla di cherwa ta di kharjin chere ese ta thiwa di nge tangyo mare zambulin gi sargo ba da sanyu gyulam chega da political analyst mangbu chik tangdo odi kharan chik si darwa. The US has been urging restraint from Israel during months of nuclear negotiations with Iran, but it seems Tel Aviv has run out of patience. There are reports it's ready to defy its number one ally and launch a military operation against Iran. If it does, it's feared all bets are off. The tinderbox could explode. US-Iran nuclear talks have stalled over Tehran's enrichment program. It insists it's for civilian energy purposes and not weapons production. But for the first time in 20 years, the International Atomic Energy Agency has found Iran is not complying with its nuclear obligations. On this episode of Counterpoints, we'll debate if the region is closer than ever before to a broader war. Is Israel trying to drag the US into another conflict? And why shouldn't Iran be able to have nuclear weapons? Israel gi ani Iran la ma jabarwa ma jabadu ta thobja goja jela tinde gi ma di jabdu kunzu gi ta attack lagro attack chidu ta di gi ma gi ta attack che gi de ming de la kunzu kharta era la operation rising lion se ta eta operation rising lion se ta ta Israel gi dinde ji thobja goja chana go len dinde chesha du sambala Iran gi thusu thondu nanglo pha ani rangja ta phargo che ta phargo che wadila injig sela retaliate che so thusu thondu je nima wangbo dinde goyo ma dagara thering chuwa na sanyi dagara la koi retaliate che sharwa retaliate che du sambala zambuling mi changme gi ta samyule dewa dawchi chumbare ta retaliate chedu
야 이란 기 코란 기 오퍼레이션 망미 기 오퍼레이션 지 체du tel ming ji tagruwa tel kharda lan operation true promise 3 lan ta ta 3 se ta so ditta ne ta kunzu gi iran gi lamsang or israel la phargu chigi is labre chewa lawana shi phargu cheware yina ya zambuling nalo kap du phargu machung ne mi changme gi samla dang dang ji sangyu gulam khan shedang kharashi gore 다 이스라엘기 제다 가서 이란이 파르고다 제다 지그레 네 대삼기 이스라엘 란여기 제토고 마리스 딘데기 삼로 이스라엘기 땅여서 마레라 잠물링 미망체 디콜 큐는 삼로 거 땅민도아 이네기 파르고 치디 펫 이란기 딘딩 냠버 제셔도 삼발라 이스라엘기 남규 미시품다 라오라 단데 발리스틸 가서거래 미사일 라이디 군주 땅도 발리스틸 미사일 라이디 땅도 삼발 namju missile kaayagi israel lakcha iron dome se kera sau shushtua siza gyaga gi nyem nyechar di israel gi tanda di mishipum da sungyo chingi gi iron dome se di nyogo dus israel san nyogo dus gar ine tari iron dome gi shamde shushur da israel gi kas iran gi pegela da gar mishipum da lor da missile dige di yu du sambala Israel kasa Iran gi Israel gi da gyasa khasa kal yuri Jerusalem la yuri ta ne dukshu de thanda bodul yug mesa do ka yursen Israel gi gyasa tikdi di kharala na Tel Aviv se da so Tel Aviv se gi gyasa te koral yu te yuwa ma se ane ji mangmi da intelligence te ora da khanda sawe ni ju nyarsa da dindegi saja jorwa dela kunzu ari na Pentagon sir da Koranzo Israel ya mingchi du tadinge tanda tema so odi saja tikdi khala yushare dana shi khas gore Israel gi num gi soda lawar num thungu num sangma su refine chisa jora tuzul di saja dela hafai na sigdutas otele kuzu gi da missile de unit ta khanda negyen chumbu shuji swerda da digi da mitsangma hangsang goer samule o iran yembadu da iran gi ma zone thane mitsame gi da chik nizu di da chikal iran la yembadu se chi da israeli na koran zo ina ta go he chi da she go he nizu ji da chimbu ji chayo re shwe yi da dir da o dir re shwe yi da ngi di kharichini labguyores lanarwa ani Zambuling di gala ma gyab se di ta nyema nganzui gi kalun tiwa gyabje samdorum buchi gi ta tisur se ora kalun tisur gyabje samdorum buchi gi sumana shire ta zambuling gi ma se sto di ta thirisangi ane thomra res do buchi gi thom res o di thomra res la buchi gi sungu do di thomra res e di ta Yema ina rumbuchi kalab naandu kalun tiba imbi khadula kalab naandu chidu ngegi rumbuchi sungba dila gyumsen shivish thongu durwa inege da tinde rangda ngoy nisil tinde rangda ayin samsan ravchi tingi dwa ina da thanda du samla daandu du zambulingi maa jik samjo che jik chega lamala ya shenda jik nyoris kigda pena dana arida Iran niparula da yikja gala sayi gyab ta kala chi do shadow chidu di paru de kala ora Israel gi ba gyam ta khanda chi di cancel chara da di shama thue char an yewe chala dingwes de thuzu chile ya Russia da Ukraine gi paru le ya ceasefire la ta di shaye gi ta ya keje she kanga chidu sambala sani sai gyare sidu sambala sani dik chidu to gonda gora Ukraine gi Russia gi kala or saja duzle ya mixie gi ma gi namdu mangbu ji torche dichidu da Ukraine da Russia ni pa nizu de dugdu torta cheze zambuling di gala nyema ina ta chik ngazu saja saya chidu pene gyami phyo saya chidu da ana topshu chimbu chaya chidu la ngazu ma gyagu yorwa inji gi chile chidu the territory sira saja saya chidu yana to become more powerful spet shu topshu chimbu chaya ta ma there is a samdurum ji sunguda violence and war becomes an kasa market sir and danashi commercials
business rimbuchi chig sungda ta di thanda ta rimbuchi sungyo di ngarang ge samlo taung de sabala ta di ngone thane ta iche do ji leung do da yima ina gyumze thonggu de oyin is dinde ai na samsa de thanda samda da di gyumze yo so de thonggu ba o de do ji re shi ta rimbuchi sungyo de chi si dara. In ancient times, there also was a little bit, certainly this principle, when it was about wars, about territory. Why is it so dangerous in these modern times now? Because now all these things have become a commercial business venture. There are a lot of weapon industries, and the weapon industry is the most profitable industry. They always produce destructive weapons, and for those weapons they need always the consumer market, and to consume the weapon, only way to consume the weapon is either to create a war or possibility of war, or through the so-called terrorism. That is the only way to consume. If there is a peace or there is an end of war, then the industry's production will not have a continuity of their market. To have a continuity of their market, they need to consume the productions all the time. And for that, unending war, unending terrorism, and use of the weapons all the time. So therefore, it is commercial business, so there's no purpose of winning or losing. It is only for the purpose of consuming the goods. Ta di chikche ta de nyam do le ya ta chuo min do kecha doji namgyu ni ta sanju gilam kala ke je thi de na da du som thinge na da du article sura ta du ju thinge chame gi chuo kecha sum gala ya kamyoji suyung do 다 투어 개체 숨나네 당부디 가래 다 당기직 휴사 양교 숨여 다 숨난 당부디 가래라나 눕추 계급 단다 아리 쯔베다 직 눕추 계급 망부 휴저라 다 디게디 남규니 군주기 직 칼라 딱버르 시데데 가래라나 도미 톱단세다 망조 인지기슬 데모크라시세다 아니 human rights 야다 다디네 망부 슈지 시거라 코란스 기급 나로이나 아니 지 기급 치로이나 양아주 망부지 디콜 시디기여라 이네야 이스라엘 갈리드 와 이스라엘 갈리드 이스라엘 가르치네 제주구도스 눕주 기급 카 창물로도 이버라 디난 아리도 쳐선 아리레야 다 right wing the left wing 생이치도 right wing 라나 탄다 슝징이기 촉바 Republican say sobadra left wing the Democratic say that thande Donald Trump right wing cha de re khunju gi ane ina chokba ina da do yangyama Joe Biden gi ta mangju chokba ina da changmolo namju shu she gi du de ine gi Israel gali de Israel gi Gaza la khari dukja chena da do domi thobdan dore ta na da do timge gi la khari chena ya pena cha se na Israel gi thanda CZ rawra Silon lawra Nitin Yahu se di Ho Africa gi South Africa gi geji timgalia timla tungne khoya ta zambuling gi ma gi thone ni khal mak tim de gewe gi da nyeba phode gi da mi chagdo ne tinde galli de khunju ke ku ju lagmi dusne de yongda do ji khunju gi ke jadi sheyeng do ta di ta one thane Dawrish do bena kebji samdurim buchege nyamane kaluntiwa yimbe khadule sungurla kaluntiwa chachana ya rumbuche khaduina sundir zamli nyamde jaso se di da duzu rumbuche ngolen nang marela habar du chi dinde keje mangzo da nubcho gega mangbu shede mangbu chi di live service res unda live service lana khan nyambu shede ajma do lalenga le du yo mares chene rumbuche di sundi do 다 dimune yimbe so desto da rumbuchi sumba de chik sisidara
We have organizations like the United Nations, which should help in these issues. You mentioned that even in these organizations, it's more about rights. But as I understood, we have to look at our duties. Yes. Can you summarize for our audience what your point was about that? United Nations is one of the organization most undemocratic and totalitarian organization. I don't know why the humanity is accepting this kind of organization. For example, UN has almost 200 member nations. I think 192 member nations at present. But all the decisions are being taken by one nation. And yet all the other nations accept it. And this is one of the most dictatorial organization, and people talk about modernity, human rights, and equality, justice, and democracy, but all these are lip service. Dire ta tinde indu ngaranzu pheba thapje bajimbe chane kyangurumbuchi gi chidani kyangurumbuchi gyagala phebane sone 당번에 잠링냠데 자솔라 대와나 두스네다 누초 기갑 칼라 페바 페세디 딩자갈라 누초 기갑기 딩자갈라 야 랑투야 말라바 체기 군두기다 베조 슈즈 나르와 이네 타마 법디 삼발라 군두 가르수 칠로지도 요 둔주네 군두 공부 셰차도 디드니 타마 가주 강에세디 재미냠도 케시나마도 강에세요 마르숭다 저 타마 타주에 데라 게미냠도 케시부레 딘데 인도 삼발라 자르미치 우멜람세디 갑 디드네 다녜마네 다 군두 포자랑도 식차 있어라 갑 디드네 디송도 장아란주 벼버진베 차네 다 군두기 까낭시 가주 투두기 아주 지 게미냠도리아 데와체고야다 지 잘라다 슝 징에게 직다 미망세 니요르와 디나는 아주 슝다 슝 코란스 파즈 데와 나인 거래 ngaranzu kyabju shungda ta danashi kundu gi gande phorana konas phas dewa na yore ngazu memang nyam dolya chik shen da lagbor do gyarum ji gi teresang yang na yang do su do gyana nang lo nangba ta saya sumjes tinde pheng go res chiza ngazu gi phebe gi nangchu gyana la pha pe ya da ta dinde gi thone dewa che ya di kundu gi yang na yang do su de ngazu dinde gala mixe gi thona chini shukjagu yosare samsan do nga dinde de theng do ya ngegi di shugmeda ngazo khaswar da chi nupcho gegab le ya dewa chi jo mare thona chi jo mare dinde shugmeda ngazo khazu thubdu gi dewa sangbo chethuna europe le na da ari na da zamli nyamde jaso ina da khawai na ngazo pedeng tola khazu chethuna yagurwa ina ngaranzu kechishu chigdi ta 소소기 된다 니어 도야라 알아서 개추주도 여름지 군두네 수만하시 가지고네 자나 미망냠도라 가주 투두기 알아서 최적이 톨레나다도 신용이 톨레나다도 다나시 알아서 군주기 톨레나다도 아주 가주 투두기 대화체고야다도 개침부 있어래 삼산도 되기도 쉬어 대단냠도라다 알아서 게랍루 규카즈파 콘줄레 대시자야디 배 개침부 있어래 삼산도 되기도 어디 다 디네 티와 케침부디 갈라나 이스라엘 다 단다디 이란 기마디 다 투조도 다 가주스바도 잡그래 다디 규릉부 잡그래 잡마레세 티와디르다 디 야직레디도 다디 케버조 소나딜라 니응구도 야나 디 니마 싱아 투 둔다직 나로라 마디 죽디그레스 다 튠디주마디 잡마레스 페나카시 니자 Pakistan da jagani ma jawana shire nimashinal jugdu shara o diso doje yamna ma de lo da lo chabgresta tipa dawachi ni de jamne degma res konzu de lagudwa te konzu gi samju doje de do she do shwai tadi khala kewa man che gi samju di pheje thun ru do shwai ta thiwa kheche shu chik di kharle gi dulana ta Israel da Iran ni gi ma jebe ganlaya and Israel gi gablaya chidan da America yobarwa America mewa de yonsiye gore yomare America yobare
임바이나야 아메리카 무슨 되는 망미 땅체 이란라 마자가 두르두르 이란라 밤유엘로 서 지금 말해서 다디 저지 용디도 다디 창맥이 시디도 다 딜라 탄다 케버 창맥이 따수도지 가릴리기도라나 디 아메리카 지금 말했어도 그죠 아메리카기다 잡로를 가주 지나 마시나 군수 되는 촌이 지금 말했어 디 지금 매비 균제도 쪼도디 가릴라구도라나 도널드 트럼프 아니 신진기 외두체와 가돌이야 코랑기 카투이나 까뮤지 가르라벨라나 조 바이든기 이스라엘다 아니 팔레스타인기 마데 카투용 마레 러시아다 아니 칼라오레 유크레인기 마데 크 조용 마 카투용 마르스 나 신지 레와이나 니 카투와 지긴이스 아니 디카 마투베킹기 아니 지 유크레인 라 ngui mangbu tegoya chayada 안다나시 칼라오라 이스라엘 라 ngui mangbu shuste goya chayadi odidi chumbares ta ko ngui di ari thanda gigabdi ta top chimbur de thandu top chera top chewa sogi isgora make the American great again said ko ta di chedula khorangi 칼라오라 chi gigabda ta chi khoina roba chiela sam kagdum chiadi ko jigora chada ta khizi ko ge ma jawaina ari mangmi tangwo chigres 아리 마미 땅고 전에 도선 쉬우지 두그레스 진짜 디코 지금 말 거기 아니 칼라오레 당보 랭귀 코란 나올라 디 제라 그 되와요 말 디코 땅 말에스네 그지 섬주 당보도디 디시행고도 다니와디 카라라나 카사 이스라엘기 아니 칼라오레 이란라 밤육 데네 이란기 파 파르고 친 밤육 차베 제라 ता ईरान की जब से सुले हो रहे हैं संबंध जमी थों सो जमी की पे जब लपे वो से थोबु चिने इजराइल लंगोगो चिने ईरान की जब ल थों गुदवा We strongly condemn Israelis attack on Iran. This is a violation of the Iran's sovereignty and territorial integrity, and we are particularly concerned that they are attacking nuclear facilities, which is another red line that Israel has crossed. 다나시 러시아 태용고도 다 아랍기 기급 창마기 이란기 잡라 태용고도 군주기 창매기 잡조치기도 디인도 삼발라 케시 아리기 되는 마 자가치나 이스라엘 다냠도 마 잡나 다 군주 낭로니 아랍기 기급도 주용고라 아니 자미 주용고래 근데 주용도 다 아리치고 다 군이가 라키 말에 아니 네토 세스도 NATO gi gegab da ari gi thunjo gegab se NATO gegab changma dina june ma jaw thore dine ma jaw na ani zamli ma chi sumba se langres se da dine ne da de da khunje ari gi dine gi golo chig mares tade se da dine gi chane ari ma de thengu mares khunje di la ngo do ta thande chala ne da do de dine do ji she ngo do she da zambuling ni zu do ji di du do shina dine do ji ye shwe ai ta ga yi to che na